Hallo lieve kijkers, vandaag heb ik een aantal interessante vragen voor jullie. Dus ik ga jullie voorstellen zoals wie, wat, waar, waarom. سلامونه دوستان، یو ځل بیا په خیر راغلی. نن به زه تاسو ته یو څو سوالونه در کوم، هغې په باره کې جملې در کوم. مثلا وی، څوک، what، څه شی، waar، چیرته، and waarom، ولې. نو دا به تاسو اول تشریح کوم، هغې نه بعد به جملو کې درته تشریح کوم. نو تر اخره پورې راسره اوسئ. Dus laten we beginnen. We gaan eerst beginnen van wat vragen. Doel, de maqsad, feiten of specifieke informatie verkrijgen. دی مطلب حقایق یا کوم مشخص معلومات غواړئ چې چا نه واخلئ، نو هله کوی شي دا استفاده کوئ. مثلا what is je favoriete kleur؟ تا د خوښې رنګ څه شی دی؟ Wat heb je vandaag gegeten؟ تا نن ورځې څه شی خوړلی دی؟ What is je lievelingsdier؟ تا د خوښې ځناور کوم یو دی؟ Wat doe je graag in vrije tijd؟ ته خپل خالی وخت کې څه شی خوښیږي، څه وی کې؟ Wat is je favoriete film؟ تا د خوښې فیلم کوم یو دی؟ En daarna komen we naar volgende vraag. Dus hoe vragen؟ یعنی څنګه پوښتنې. Dus laat me dat eerst uitleggen. Inzicht krijgen in manier van doen. De شیانو کولو طریقه معلومول. مثلا رزو اول جمله تا hoe maak je een tekening؟ څنګه یو رسامي غواړي جوړه کې؟ hoe laat sta je meestal op؟ څو بجې زیاتره ته خوب نه پاڅېږې؟ hoe kom je naar school؟ مکتب ته څنګه راځې؟ hoe یعنی د شیانو کولو طریقه هو یعنی په بوس کې راځې، په ټرین کې راځې. hoe voel je vandaag؟ نن څه احساس کې؟ Oké, dan gaan we naar volgende vraag. Waarom vragen؟ ولې پوښتنې؟ reden of oorzaak achterhalen. یو څه شي دلیل معلومول، یو څه شي وجه معلومول. رزو اولې جملې ته. Waarom vind je muziek leuk؟ ولې تا موزیک خوښیږي؟ Waarom draag je vandaag dias؟ ولې نن تا دغه کورتۍ اچولې ده؟ Waarom draag je vandaag dias؟ ولې تا دا کورتۍ نن اچولې ده؟ Waarom ga je graag naar het strand؟ ولې تا خوښیږي چې یو سمندر خواته لاړ شي؟ Waarom houd je van pizza؟ ولې تا پیزا خوښیږي؟ Waarom heb je dit boek gekozen؟ ولې تا دا کتاب خوښ کړی دی؟ gekozen خوښول. En dan gaan we naar de wie-vragen. Dus identificatie van een persoon of groep. د یو شخص یا د ډلې پیژندله. دې د خاطره موږ وی استفاده کوو، یعنی څوک. رزو اولې جملې ته wie is je beste vriend؟ تا پوخ ملګری څوک دی؟ وی یعنی څوک. نو دلته موږ شخصیت معلومول کو، دې د خاطره موږ وی استفاده کو. رزو بلې جملې ته وی is je leraar؟ تا استاد څوک دی؟ یعنی غواړي، نوم د نه غواړي. وی is je leraar؟ تا استاد څوک دی؟ wie woont er naast je؟ تا سره نږدې څوک اوسیږي؟ wie heeft je dit cadeau gegeven؟ چا درته دا gift درکړی دی؟ cadeau یو gift، تحفه. Oké, dan gaan we naar volgende vraag. Waar یعنی چیرته. locatie of plaats achterhalen. یو موقعیت پیژندنه کول، یو ځای پیژندنه کول، یعنی چې چیرته دا کار شوی دی. د خاطره موږ څه کلم سوال کو، وار به استفاده کو. رزو اولې جملې ته waar woon je؟ ته چیرته اوسیږي، یعنی موږ موقعیت غواړو وپیژنو، پوښتنه وکړو. دې د خاطره ورته waar چیرته woon je اوسیږي. waar ga je naartoe op vakantie؟ یعنی په رخصتیانو باندې چیرته ځې؟ دلته موقعیت پوښتنه کو، چیرته ځې. waar heb je die schoenen gekocht؟ waar heb je die schoenen gekocht؟ چیرته د دا بوټان اغستی دي؟ یعنی یو دکان پوښتنه کو ورنه. waar werk je؟ چیرته کار کې؟
وار ورکیه چیرته کار کوي. Waar is je school? ستا مکتب چیرته دی؟ Waar is je school? ستا مکتب چیرته؟ مننه د لیدو نه دوستانو. که دا درس مو خوښ شي حتما ما یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ نور شیانو په باره کې تاسو ته درسونه جوړ کړم حتما ماته کمنټ کې ولیکئ. خدای پامان.